Pozdrav dragi polaznici kursa Jupiter za 8. razred osnovne škole. Danas ćemo objasniti kako se instalira Python. Python je neophodan i u 6. razredu kada se uči kroz cijelo drugo polugodište. Python se također radi i u 7. razredu, to je njegova biblioteka za dvodimenzionalno crtanje i pravljenje animacija igrica Pygame, a također i u 8. razredu pošto se radi analiza i obrada podataka u Pythonu preko aplikacije, to je platforme Jupiter ili kako se na engleskom to kaže Jupiter. Danas se najviše instalira 64-bitna verzija Pythona, zapravo možemo reći isključivo se instalira, pa ćemo prvo provjeriti da li u našem sistemu, a kao što vidite u pitanju operativni sistem Windows 11, izuzetno moćan operativni sistem koji naravno zahtjeva malo jači računar, da li na njemu instalirana 32-bitna ili 64-bitna verzija. Pošto vjerojatno ima starih računara koji koriste učenici, ne možemo 64-bitnu verziju Python instalirati na 32-bitnoj verziji operativnog sistema. Ući ćemo u Control Panel System, pa opet System. Samo ovdje ćemo da provjerimo. Evo ovdje piše System Type 64 bit. 64 bit. Idemo sada na internet browser ili web browser. Uzet ćemo Google Chrome. Izabrat ćemo neki od ovih naloga. Lepo ćemo ukucati Python download. Evo ga odmah tu. Vidite ovdje nekoliko podlinkova. Ićemo na glavni link Python download. Nudi nam download Python install manager, CEO install manager ili standalone installer, usamljeni installer za Python. Vidim ovdje vjerojatno da je ovo, odnosno sigurno da je ovo posljednja verzija 3.14.2. Kliknemo tu. Evo, vrlo brzo ga je preuzeo. Podešeno je da se sve preuzimanja smještaju u downloadsu. Klikamo dva puta i pokrećemo instalaciju Pythona 3.14.2. Ovdje vidimo više opcija. Čista instalacija install now, customize installation, to je prilagođena instalacija, to nama neće trebati. Pošto mi nemamo već instaliran Python, dodelit ćemo admin privilegije našem Pythonu i dodat ćemo Pythonu neku putanju. Ovo je jako bitno kod Pygame-a, a vjerovatno da se koristi kod Jupiter, nećemo se ulaziti to. Install now i krenuli smo sa instalacijom. Sad pa prvo vidite kako to brzo ide, naravno kada je u pitanju malo brži računar. Evo, instalira se neka standard library, test suite se instalira, pa nekad je poželjeno tokom instalacije pratimo šta nama javlja installer. Program koji instalira neke druge programe, da se tako izrazim, obično se naziva setup file ili install file ili narodski rečeno installer. Evo, s ovim piše da je krenio 64-bitni installer za verziju Pythona 3.14.2. Neki TDTK support, čekamo Python launcher, opet neki pip bootstrap. Evo, bliži se kraju, dosta brzo ide. Pitanju je i3 procesor, SSD hard disk. Nema baš puno RAM memorije ovaj računar, ali ipak zadovoljava potrebe. Evo, pri kraju smo, očekujemo do minut vremena da će se instalirati. Evo. Setup was successful. Instalacija je uspješna. Nudi nam ovdje neke online tutoriale, neku dokumentaciju, što je novo u ovoj verziji Pythona. Korišćenje Pythona u Windowsu nije loše to pogledati sada da ne gubimo vreme, kao onemogući Python length limit. To nama nije potrebno. I možemo ići na close.
Sljedeća stvar koju ćemo uraditi da nađemo gdje je to smješten naš Python. U Windows 11 u All Apps, to je sve aplikacije, mora da je pod slovom P naš Python. Pod slovom P. Evo nas ovdje. Python 3.14 new. Klikamo na strelicu. Sada što je jako bitno? Aplikacija koja se koristi za Python, koju ćemo mi programirati, se naziva idle aplikacija. Da napomenemo, u Androidu jako dobra aplikacija koja se koristi naziva se PyDroid. U iOS-u na iPhone-u postoji aplikacija koja se naziva 3D Python Environment ili nešto slično tome. Ukucate na Play Store ili Play prodavnice, izbacit će vam te nazive, možete preuzeti Python aplikacije za Android, za iOS i one će se pokrenuti. Evo nas ovdje, znači, prvo pokretanje idle aplikacije. Ako bismo ovdje nešto otkucali, ajmo da otkucamo print. Napravili smo grešku, ali dobro što smo napravili grešku. Python ne priznaje, odnosno razlikuje mala i velika slova. Pa ćemo promijeniti i otkucati nešto sretno Jupiteraši. Kako se pokreće program? Run module. Prvo mora biti sačuvan pre nego što se izvrši. Ajmo sačuvat ćemo na desktopu. Prvi donja crta program. Ovdje mora da se ostavi Python file. Naš program će imati naziv prvi donja crta program .py ekstenzija i to će biti njegov naziv. Sad će se program pokrenuti. Sretno Jupiteraši. Ajmo još da nađemo gdje je taj naš program, negdje na desktopu, evo ga. Ako kliknemo na desni taster pa na Properties, vidimo da je u pitanju Python file, to je .py file. Njegov naziv je prvi program. Šta je još poželjno? Da nađemo naš Python i recimo moj običaj je da stavim u start pokretanje sve programe koje često koristim. To se radi tako što ćemo ovdje na desni unpin from start, znači već je otišao na start. I šta je još poželjno? Da ga odvučem na desktopu, pošto ću ga često koristiti, nadam se i vi. Tu je, pošto je već otišao na start menu, ali ja ga ovdje ne vidim. Evo ga upravo ovdje, sada ćemo ga podići malo gore, da bude negdje bliže. Evo znači pri samom vrhu, tu je naš idle Python. Za sreću ćemo ga još jednom pokrenuti, jedan program sam već otkucali. Nadam se da je sve bilo jasno. Za sva pitanja pošaljite vaše nedoumice, nejasnoće na mail eletrosejo@gmail.com. Do sljedećeg videa, pozdrav!